umusobanuzi wa filime ndetse akaba n'umusobanuzi mu bijanye na politike mwamumenye ku izina rya Roketse n'icyamamare nawe utamuzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Roki Kimomo yagenze bike. Roki Kimomo abantu bari kwibaza yuko yaba yinjiye mu muryango wa Illuminati, yuko bari kuvuga yuko yahuye n'umurozi wa mbere ndetse ukomeye ku isi, ndetse n'umwe mu bahagaze neza ku isi, ndetse n'umurozi bavuga yuko uhambaye cyane ukeneye kuja kwa Illuminati niwe unyuragaho, kandi bavuga yuko Roki arimwo yaba yinjiye kabisa. Reka nze tubinonosore ukuntu bimeze. Icyo usabwa ni ugukurikirana video ukaza kuyirangiza, ubundi tukareba inkuru iri kuvugwa kabisa nimba ariyo yuko mu minsi ishize mu cyumweru gitaha uwo bita Roki yaposite amafoto ari kumwe n'umugore w'umurozi wa mbere ku isi. Bavuga yuko yatangiye kuyapostinga ku nkoranyambaga ndetse kuri YouTube, kuri TikTok ndetse Instagram. Bavuga yuko uyu mugore yatangiye no kugenda amufollowinga kuri Instagram. Roki bavuga yuko yinjiye mu muryango Illuminati. Bavuga yuko Roki ari nawe ukomeye mu bacuruza ku nkoranyambaga mu Rwanda. Bavuga yuko Roki bya nyabyo ashobora kuba yarinjiye mu muryango wa Illuminati, ariko ntago twe twamenye amakuru ukuntu akaze kabisa. Roki amakuru ari kuvuga yuko bishoboka kuba yarinjiye mu muryango wa Illuminati. Bavuga yuko kandi Roki uyu mugore yavuze yuko Roki ari umwe mu bahagaze neza kabisa, yuko yamuhindurira ubuzima. Kandi bavuga yuko uyu mugore uyu muhuye cyangwa se mugahura utitira cyangwa se n'umukobwa umwe yagize ubuhamya kuri uyu mukecuru. Yavuze yuko yahuye n'uwo mukobwa mu minota zitarenze 3, uwo mukobwa akumva mu buzima bwe burahindutse, avuye mu buzima bwa muntu. Bavuga yuko uyu mukecuru adasanzwe kabisa. Reka ikiganiro cyacu tugisoreze hano, tuzahure mu zindi video zigiye zitandukanye. Amakuru tuyashaka turebe ukuntu bimeze, ndetse tuhure mu bindi biganiro bigiye bitandukanye hano kuri Karimagezi Comedy.